Kardong pinya birta long pen sami raniti mungpi tangte pinya birtang ton pen arjuita Dipu Lamding Road University ke damatwar kilometer troka long ke do irui pen ke chwa hitia long KCS Dipu manja zona tompen thesuali Karbi jutang san choma me kimi ke seng pona birta nangle Bangso maya long kapater pipon lake KCS Dipu manja zona tompen si siding ponlo Lapen KCS Dipu manja zona long ke claim kedam ke mesen ajok KCS United Sitame sengponlo Stone thak si pinile thota me Karbi jutanga song pacha nangji pupen KCS Dipu manja zona tompen thesuali Karbi jutanga song sam chama me kimi keseng padapon Laso ho Dipu manja zona maipu Dilip Singh Terang Kongchun Bang Maneswar Kiling Dun Maipi Protima Kropi Member Rosmi Ronghangpi SGB Rup Singh Tiso GB Sona Singh Tiso Lapen Rongamekara Tom Setong Dunsi Mai Mesen Pen Pachunpong Ladak hisuali amen irpensi Karbi jutanga song sanchomame nangising hasil dongwang lo jasemet pedabang labang isi ningarong pugi pudam kopiat hima punute alang litum ladak labang su Karbi jutang asan chom kising aphanabang nangka chingrum rongasor rong asar tum lapen de sorkari gang beratum lapen de karasar mar riso yang tum nanga citu dun bangke isi ningarong lo atema lake Karbi jutanga song nang kichan at ang thek lo lapen kosong lo akang dang pon lo isi akeng kam nanga cijor pon lo bang simat lo aprang hot pense me labang so habar long Karbi jutanga song long nang sirap dun de pin pu bang lagi pudam kali same labang so habar long aprang ke dakla Dipu Lamding Road kicing pen ha bolang pher anabang isi wet sanchom sidu same nona bang ke puthot akimi sineng chan lo lata Karbi jutanga song nangi chan lo bang sinil hin ben mathapon lo lasi ningarong par lo pini labang so sanchom ti nigalong kacari pon jipu ar pugachi pek pon amei pu achun bang lapen akaprek abang pu atum anstame alang atum hasame pir the ahong che tai long Karbi khe ajutang same klar et klar borpen kapadu dun jialong nang chirap dun pu ba klem rapet nang pu ajo ni si alang atum hasame ning the pun parlo rola pini kardom pini nilitum ladak Lamding Road mate University Road an litum dak kilometer ke thompen kilometer krehinian niltum isi unit mate KCS unit seng ponang phuga chingwai pen pinian ke niltum malong Dipu manja zon pen sanchom ke sengamai napadolo niltum tan ningarong lo niltum daladak jutang jubat isi kat chethan chimum adim dopo lapen kadogawe rongasar mate sorkari sorkaman tomanta nilitum malong nang cerap nang cetodun pop sining thelo aprang menda dun ke dun bom stame dak Lamding Road Dipu pen ho Lamding Road bolang pheran ke isi inglong ke hai pu laso amendo isi lase ho dak sin tumta hola so ke do ke inglong ke lang soliat long sido stamin tum hodak stame an kailo stame hodak pen si dun po hodak pen cepat dirun po Dipu manja jun long konaan sikit Raso jonel cepate domas tamen tum tat dun lo stame pining pen bangke nilitum stame ladak la kilometer ke thom ben krehini anang bong stame nilitum stame isi jutang aro seng danang pu laso chingwai chingsai pen rongasa robasar sorkari man pen chingwai si pini an bang chun pon lo pini ladak Dipu manja jun amai pu la pen chun bang la pen klem bang pu toman stame na chetong nun pen nilitum phan agdina pidun lo la pen Raso ke klaim dam jelong stame akhir cumi nang pidun pop sining thelo la pen dak litung klaim rapet toman stame akhir cumi pen klaim rapet dam rapet ning sigat do pop sining tumta ning chethelo Nizang Karbi anglong Lakha Troksi Kopili constituency ke parlo Zengkha irrigation ai bialong West Karbi anglong Primary Teacher Association atompen school do nangpo a video album mate lamlo narjan a mohor kinep kapang chek pona birata nilitama pherangke Edward Isopen birata na pale
Labang swalunzir ke toka bangpu Chandra Singh Dera lapen lunse pi rahi ihipi serjilin teron pi lapen smiti kropia tumsi lun pon. West Karbi Anglong Primary Teacher Association at Tumpen Labang Su School dun nangpu alam dun narjan kasong se pon ke jasemet pet ke osomaratum Labang Su lam dun narjan ke langpen Lokacharya hin aning kaparung pon dia phan putang West Karbi Anglong Primary Teacher Association a mepu Chandra Singh Dera hin pen pachinidu. Pinija kongpu ni phai thom ke parani ke chingsi mohor ke nepalong kapang pupon jengkha municipal board chairman Sir Singh Phangcho ari deng pensi ing pupon lapen la so je mekalong ka che tongdun Karbi Anglong Autonomous Council Irrigation Board chairman Dhan Singh Dera Mongol Singh Rongpi General Secretary Karbi Film Society Abarim VDC chairman Hon Singh Terang Rongasar Ram Singh Phangcho Hamren District KSA Meipu Babul Tokbi lapen pinangan ongdung atom che tongdun si ke chengsi mohor ke nep amayalong RDGP dumrinti. Nili tum kemang mana lain loh, isi bangke ningkarong nak bangke, school dunangti, bangso video album pin, buruk mata keceng, monglo, harus kena berhan, hasil bangso kemang bangke lain loh, itu tum Karbi Anglong Pustabi, lu baca tu semua, dopik, bonta nili tum hotel bangke. Mereka cerok tok, kompul. Laso posi si bangke paceta mate awareness program abang asumsi lake album semar untuk semua. Atema labangso album ade labangso hal si kene mana video bang ekpono bodo semua tum aning runjin. Laso mana appealing theglong pen. Atau kan usi tanda mana por ke video ke mobile along situ adlo TV lo ayam ni masih lahai hui kijoi kipen ke langlong pen usumatum aning rum pen uthok indum kardian long along bangke lo charli usumar hai so percentage bangke indum kidang kan so tek long pen aning indum charli na answer se kapapang konji kata isia towar usumat hasil so chicken bang bang kecil kalau tu lah bangke department unse chini ji plus lagi jom jung ke kali konta kapta 10 kapta ka pro si Karbi he kan si message asumsi atau pancing department kan si department mana sponsor ke department kan kali konta cingwa cing saya ke department hui kon si cingwa sa kemana kan cek si kamu asai bang pancing Karbi Anglong Primary Teacher Association West Kapta boleh tu amen lo nasi la bangso organization pe indung kamat thabage Karbi Anglong ada Karbi Anglong arlo usul kacari usul martu mane pacing kurji apa aning apa korong kurji apa kacari mo korong pacing kurji apa sini tu West Kapta me bangke lunahin hirji rehin mencelo lunahin pada album hin ta peklang ko nangji posisi tu sisi pilih bangso angdeng asayang deng kita Pini ke bilo film kapaklang lo mah. Pilih bangke asayang dengan bangke kecing si bangke film ka bonda rona teng bangke film bonda dia ko bangke kusama rangsina sarpo bang Karbi tu Karbi ar nam lo rangsina sarpo ba akhir jumi ke choha lasi akhir jumi hangde rabi sini tu nanti pilih dah bang so alam kanadan album English में album बोले album हर चीज़ ने कोई भाग ना शूटिंग को जे बंसी तिरसेम के हैं तिरसेम का सुप मुहूर्त क्लेम नसी labang so मेलम di tu macam hapon labang macam mega pacuni macam hapon ba labang so kamera kapang puji pan hake hai searching hangcu jengka daun kemudian cari macam pola langli labang so itu kacuniria tengpen
la sai ding pichun pilo la pena bang so me long kan dok ka we la mera me pen chelo teacher tu pen chelo kisi mane kisi tu pen chelo katok ka we chu han tu malu isar bo tu ka pini so me jit kong pen si la bang so me chu la me chu ni ngarong pi Borpothar Police Station ke parluang kang prek jama kulara long siluni jana hitiang kang along Borpothar Police atom ke rika kuru ke parupona long aron repen hor ke erke jor chong hu do pu abirta teng pensi ke rika kuru pon ba mahut ongdung suri si so se hor ke er abong ke long pona birta nangli Labangsu ahor ke er siluni jana kang akulara long pen hor ke er ke neplong anam la ke si ka suring koi andoji kado ka pen Lapen prek jam ahor ke rador kiso ahorta longpo. Bangso ahor ke ong dung akurar longpen longpon pesi Borpothar Police atom pen pachinipong. Bukazan pen Bisnu Lecter report Card News. Nilip MSC constituency ke parlo koila mati pen ke hello kilometer square troxy inglong arlok thepai thereng ihen ke langroi pi lapen ihen ke inglong ke ler seng lapen ingsam dop ke lang mesenadim reng ma khet ma phan ki kempi ibia hem ke damtang surhini ra kre sur ke panikan salok det pen pining surhini ra engkora ke thomanikan anta ing pupon pedet pusi nalitema pherang ke pen birotana pali Karbi District Angkang Pipen Chenglok Kaching Thur RJ Pinangan Karbi Autonomous Council Hinpen Pachelar Pong Nili Palongta EMR Pule Avi Pusita Ason Ason Kaching Thur ke EMR Pukedo a constituency Ason RJ Kachelar Dopikan Phangchilop IB ke Kikim Cheng ke ha ASDC Hosi Kikim Bonta Kasalo ke Surhini Rakre Surke Pankangsi Ahem Kasalok Asai Plempon Sita Chokidar inut pari rengma inut vetsi sai ke pakhe dak ahe maloke ahoyar pong ave tarpang thek etchat ave ahe malukang yang hoy anta ave lapen pinyarni ahem ke kim tanamat impu pesi biko la si komentu si impuji mate la song si biko jima pusi hada krong asratong ahem pen jethan pong SCC ho Aso pensi kim nanti. Do bang we manda. dobang ave Mayok do bang we ma. mane materials ta ave mate la opening da ave lang Pining da klem la. ri koi Mentor ningkalo repairing bang la. repairing in 2019 de. Complete lo ma. complete Do we ta chok el gadi. ta la materials ba Material bang we. ave Oh. en la symbol da ave lang Sanboard ave bandari wal da dori ave. bal da ave Chila dak toilet pe ni duma ve. toilet do Toilet do kado we. catering toilet Chukidar gende. sukidar da Malam. sukidar ke pari ringmal Dorm halong bom. dorma longbon Tangtenan malam so poraphan birta mo ingtonik sinang আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Dehena mo phit puthot biruta long wang thuik long Non malom Bharat Angkang pipen amat hormu adora kele karluar ada puthak mini Chinthong Block Congress Committee pen patar piponsi hamren bhomtia hitia long ingni prong pen katesonga jai mekkedeng padopong Jai mekalong Assam Pradesh Congress Committee chunbang Apurbo Kumar Bhattacharya Abarim Karbi Anglong Autonomous Council CEM Joyraming Lengpen Chenglok Ongdung Congress ayah songalong claim bang pabang piatum mealong chetongdu Mealong rata phan ke than ki mumpon lake nonang ke lezi MP kilika hotke BJP sarkar aphan parem veknang po Kali pulote rata tum sung pikji pusi ase ke thepen Joyraming Leng ningjepong Atheke Congress sarkar hotke sangilin sika ke thomsi rata phan pachonam long Lapena kaprek ahormu anta ki dugdet ara tum chonam unchit adora tengsi long Non BJP sarkar atum ke rata phan sanga ke joy pensi kipi bonta la solar akaprek ahormu anke ador ke so rathang jo an pinupusi mealong ningjepong
Sarkar down, 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 down. BJP Sarkar down, 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 down. BJP Sarkar come, nine, down, nine, down, nine. BJP Sarkar come, nine, down, nine, down, nine. BJP Sarkar hosiyar, hosiyar, hosiyar. কাৰ্বি পাহাৰ বুলি ক'লে অসমৰ প্ৰকৃতিৰ এক অনুপম সৃষ্টি বুলি আমি জানো প্ৰশাসনৰ স্বাৰ্থত এতিয়া দুখন জিলা হৈছে আজি প্ৰায় 7 বছৰ ধৰি পশ্চিম কাৰ্বি আলং জিলা হৈছে কিন্তু এটা কথা ঠিক ডিস্ট্ৰিক্ট কাউন্সিল এখনেই আৰু অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা যে ডিস্ট্ৰিক্ট কাউন্সিলে উন্নয়নৰ নামত ভোট বিচাৰিছিল কিন্তু আজি দেখা গ'ল যে পশ্চিম কাৰ্বি আলং জিলাত ডিস্ট্ৰিক্ট কাউন্সিলে যিমান গুৰুত্ব দিব লাগিছিল তেনেধৰণৰ গুৰুত্ব কিন্তু দিয়া নাই আৰু মই সকলোলৈকে আহ্বান জনাম যে আমি শান্তিপ্ৰিয় মানুহ শান্তিপূৰ্ণভাৱে কিন্তু আমাক ভাল মানুহৰ দৰে জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে চৰকাৰে যি বিচাৰিছে আমি জনসাধাৰণে চৰকাৰৰ বিচৰা সকলো ধৰণৰ টেক্স আমি আদায় দি আছোঁ গতিকে ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টেই হওক আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট কাউন্সিলেই হওক ৱেষ্ট কাৰ্বি আলং আৰু কাৰ্বি আলঙৰ মাজত কোনো ধৰণৰ ডিছক্ৰিমিনেশ্যন থাকিব নালাগে বিশেষকৈ ৱেষ্ট কাৰ্বি আলঙৰ ৰাস্তা ঘাটৰ যিটো অৱস্থা মোৰ প্ৰথম এপিল থাকিব যে চৰকাৰে সেই ৰাস্তা ঘাট নিৰ্মাণ কৰি আটাইতকৈ দুখ লগা কথা যে বেমাৰী এজন অহা যোৱা কেনেকৈ কৰিব সেই দিশৰ পৰা এই ৰাস্তা ঘাটৰ অগ্ৰাধিকাৰ ভিত্তিত নিৰ্মাণত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছোঁ আৰু আজি আমি ৰাইজক আহ্বান জনাইছোঁ এই যিটো স্কাই ৰকেটিং প্ৰাইচ হাইক হৈছে essential commodities, medicines, petrol, diesel, LPG cylinder, etc. এটু কঠোৰভাৱে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগে আদাৰৱাইজ মানুহে ভাবিবলৈ আৰম্ভ কৰে দেয়াৰ ইজ নো এক্সিষ্টেন্স অফ এনি গভৰ্ণমেণ্ট গতিকে চৰকাৰে আমাক চৰকাৰ নাই বুলি ভবাৰ সুবিধা নিদিব বুলিয়ে মূল্যবৃদ্ধি কঠোৰভাৱে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবৰ কাৰণে দাবী জনাইছোঁ You see that we are not in power. But before the election of 2014, when our honorable the present Prime Minister came to the Karbi Pahar and appealed the people of Karbi Alang to cast the vote in favor of BJP, and they were promised to fulfill the demand of Article 244A. But after passing of 9 years in the center and 7 years in the state, no any symptoms come out. Moreover, a few months back, our Honorable Prime Minister came to the Difu, Karbi Alang, and he never used the term and his commitment of Article 244A. But we, the Congress party, still we keep in mind our honorable leader, Rahul ji, what he made statement. Let us come to the power. If the people of this valley will allow us to fight for them, then definitely Congress will not backfoot for the Article 244A. Jakongpu ni phain kora sirke parni Tarabasa Sport Association atom pen patre piponsi ke thong mangdeng Karlitang langkung ronghang lapen Karlitang thang piterang piatwa men pen football match ke padopona birata nele tema perang ke sarpin pokro pen birata na pali ke patua nat isi kenang sot ke patu pen okpra na phan mi lapen Mesen voring our side long pony un pua songsi Tarabasa Sport Association atum pen matha pon pen ingdeng ke thom Karlitang langkung ronghang lapen Karlitang thang pi terang piamen pen football patu pangcheng pon
bangso kapathua long ka chipho lake thongnok BFC lapen owe kimi FC atumang bongsi chipho pon son si thongnok BFC atuma bang gol pumpli an owe kimi FC atuma phan pilong lapen owe kimi FC atuma bang gol isi an si chipi unchora jok thongnok BFC atum chepahai ponlo bangso ke pathua long aluhiaman pen kache tongdun MLA achor Sabina Terompi lapen Phuloni Town Committee Chairman Moja Singh Ronghang lapen prek jamaton che tongdun si ke pathua long RDP du ini ningkan sekten bangso koloni homosia long aningkan ran dan ningkan sekten for kapatu do so kepatu bang pini la nilitum mudila tum hamsi mane la so nang kapangku toy masih nilitum namna do ampe nang kilang na phak kampu khan rang lo lapen la bangso kapatu kirim ke haya bangki lagi dopo ini lagi ini kita long kakela tu kami arta takon haklang son sido kami alang tu mapak ni ditum la to pen hang si la koloni homosi lear to pan kami angsong di patun hek ma asama kang ma national kami idun hegi pan sita me ditum akhir jumi nang kipidun tapen kardom nang kapacir dun tapen nang ka mene nang kang kudun kasi nang dia bangki labuan satu ansi nang kiri tang te pinia birata bangla pansi kang tonik lo kadu kaweta me domethak me kurbang thu